mim kut thlani som pasariya niya tual chung thu thar langsar te kan han ngai thlale dona nimin lam chu CSS noya thokte sit-in protest nei le hemi chung changa sarkar nena an thu in hulo na kal zela boruak enge mo om chhome kania CSS lam hian tol antum lawa tuna thu kan buat sei thleng hian sarkar lampo hianin tol antum bik lo ni hian a hriata an boruak hi enge nizel don mipuin kan ngai ven thup ani bermai nimin lam khan joint OMA field viva kona sit-in protest an kalpui ani kha an ro mandan khan chuanin Meniko open gym bula sit-in demonstration nei khan tumania amai ro chu nimin lam vek khan Aizawl district magistrate khan mi panga ai tampun khom a khap chuk chuka khawang khan joint OMA field viva kona an pung khom ta jok nia hriatani nimin lam khan an tam tham viau mai engza chenge report hi hriat ani mai lova mara chu sang chu an tling ngei ni in media then khaten an tar lang ania an har satna sang sang te an tar langa hi sarkar lam hian ti hlotlin theini lo ni khan chief minister advisor puti bisilal ven chunga khan a soi hani kha mara chu hemi hi CSS lam khan an chang le ta CSS noi thokte khan advisor to CM puti bisilal ven chungan CSS noya thokte da nge an ni lo chan danin na phal lo wang nia soi chung changa khan thu chuan siama danan ngai poi mo ni shonin CSS kan tho pui SSA teacher court judgment ti hlotling ro se ti in an chang let ve khal tral ani kha CSS noya thokte chuan samagra noya primary teacher le middle school teacher da nge na WPC 128/2019 March 17 2023 Guwahati High Court judgment chuak to tharuk chunga an ti hlotlin lo te hi ti hlotling hal se an du thu tar langin contempt of court ni somni pakwa thlakwa sang ni somni pathum khan an submit le tuna engma hmason na an la mulo ti in sarkar dan le reingai poimo an ni chuan heng te po hi ti hlotlin an du thu an tar langani tarlan to ang khan PM chuan ni som panga thlakwa sang ni somni panga khan an office a chungin khom an naya heta thu soitu advisor to CM finance puti bisilal ven chunga MLA chuan CSS noya thokte da nge theian ni lo chan na soyani kha puti bisilal ven chunga chuan CSS na thok an da nge lo chan soyin danin remati lo wangani dan hi kan za turania diktaka ro kan rel theinan kan huai ngam turani ti khan alo sei to ani kha nimin lama khanin joint OMA field viva kona khan mi zatel te meon pung kho mania khata khan CSS noi thokte hian resolution an lo pass to a CSS employees then regularization scheme min siam sakhi kan man ve ngei theinan siam rem ngai min siam rem sak tura sarkarin ngei to na seng me lo le DPNAR minister thuro nanga all Mizoram CSS employee me AMCECC in representation ni som pakwa thlanga sang ni som ni panga a kan thelu to le kha min ti bo sak le a thlen na tur official hne na thleng lo hi mak kan ti chuwangin regularization of CSS employees scheme sang ni som ni pali ataka man ani ngei theinan kan representation thelu hi arang taka min ngai tu asaka min ti hlotin sakturin sarkar kan phut latani antia panina chuan Government of Mizoram noya thok CSS employee ten regularization of CSS employee scheme sang ni som ni pali noya department rang proposal an nol zela ya CSS po ni lo health department noya thok health worker mi som thum pakhat MR skill true provisional employee convert te hedan manga anda nge thimak kan ti in du sakna uchuak hi kan ngai thiam lovin tun huwa thleng to lo se kan ti he appointment hi sarkarin cancel ngei ro se antia pathumna CSS noya thokte dan lo angalak tia kan chief minister zo om takin kumsang ni sumni panga independence day lumna asoi hi na kan tia CSS noya thokte hi danang thlapalak kan ni dan lo angalak kan om chuan dan lo angala tu te chu jong chuaka action na taka lak ni ro se anti boka henga chunga point rang te hi ti hlotin nge kan phuta min ti hlotin sak ani lo chuan AMCECC general body meeting chuan nikwa atanga ni som pakhat September sa ni jom ni banga chungin mass casual leave lak ni se antia hi an la to boka hemu hun chunga kan du anga sarkarin ma min lak sak lo chuan kan kal sel dan tur ngei to le ani ang ti in thu chhuwa khan lo siam to a hemin hu hianin malak na engemon kalpui to ni min lam khan
nichina kan puantak ang khanin sit-in demonstration an kalpui ani kha sit-in demonstration an kalpui hnu po thulo moman la dong lo nei chuanin indefinite strike hial kalpui tur khanin ruam man na te pon siam ani kha hetila hian nimin lama CSS noya thokten join OMFL vai vakona sit-in demonstration an nei hnu khanin GAD lam chuanin thu chuan siam nia soi ania thu chuan tia administrative department te hena lekha thona nimin lama Mizoram sarkar noya CSS noya thokten sit-in demonstration an hoi hot thu hatar langa sarkar ruam manna siam kalzonga malakna CSS noya thokte hi tello turati an lo ni to ni natar lang boka hetianga ni wang hian GAD chuan administrative department te chu an noya CSS employee te nimin lama attendance record laidar limma peturin na hriatirani atulangin malakani theina tan GAD deputy secretary hena thelut turina hriatir ni in media ten antar langa chutianga ni chuan sarkar hian action la ka tum ni te pon an lang chawa anin nor chhozel tina ani ber mai hian buaina hi dokana chinfel theiani engem dokana thazain chinfel ni sela inbiakna engamatak chuan nei chuanga yani hetianga ai nep zonga thil akala nei chuan thil fel lo tak po athleng lawang ti hi soi thei talawa dokan hmanga chinfel thei mai tur te po hi thu ain hmu lo laklo chuanin thui takhi thlen ve thaya chuwangin hetianga indefinite strike hial an kalpui ma a malakna omjanei jok sarkar po hina kalpui po hi ngai ve thoni na hriata marachu danina phallo wangin da nge thei anilo ti khanin advisor to CM khana soi ania hi sarkar din na ani tlang donem ti te po chu mi pui ngei ven me ka nia sarkarina thulom om achak chuak emo malakna omjanei akalpui lawani chuanin CSS noe thokte hin indefinite strike hial kalpui te po antum nia soi ania engponi se CSS noe thokte po hi chungko enkol tu le chungko chom tu kumma kumsom ni don lo thok to te po an nia ewang hianin sarkar po hian han o hi angai thlak kangai khop mai chuti line sarkar lam po hi an din na hian an ding het veo maya dan lo angala khanti po kha CSS noe thok zong te an soina ni in alang lova mithen khathi party indu sakna wangalu te pon lo ve mai thei kan threlem lo na a chu sarkar kalphung le sarkar masa atu sarkar po lo ni se sarkar te bi kan nei lova nu sak zong kan tianga political fitness hanin thun nu te po ve thina ni chu tianga te po chuanin danang takalak lo te pon lo ve mai thaya khatiang te kha chu da nge tur hian a huam lo tia an soina te po ani mai thei ome CSS noya na thok nimin lama norhuai hot sit-in demonstration neiten sarkar an thil phu ti hlotlin alani lo wang le sarkar atanga thulo moman la hriat lo wangin an lo tumlok tong khanin tiamchin om lova norhuai hot an tumta nia hriatani heta hian ni zan lama an thu chua hi a viral a hi han chiar lokila tunhlengin sarkar nen inbiak na alom lova chuwangin naktuk ni som pasari thlakwa sanhela som hi panga atangin naktu ka te hi voin hani tiamchin omlo indefinite strike ka kalturani ti member te kanin hriat tira mani thona hmuna tuma kallo turani kan kalzel dan tura hruai tu te thu kan ngai chang zel don nia tarlen tongin sarkar nen inbiak na mu mal engma kan la nei lova member te theitop chua lungu rol na lan tira sarkar kan kau ngei theina turin tang ram turin kanin ngen non le ni atiin an general secretary AMCECC general headquarters minga he thu hi ti chua ani ole sarkar lam hian nimin lam khan kha sit-in demonstration akalte attendance levek tur khan GAD khan thu chua siamani ka tianga ni chon sarkar po hian action lak atum mayam ni tingai dana oma chutiang vel chu lania an lein nor chho veo don ni hian a hriata engponi se chanchin thar omangte kan nga changzel tura ngai la tunruma hi chuanin sarkar lamemo CSS noe thok tu te emo tran lo lam ka han tarlan vak kan tum don lova boro ka zirin kan la puang chhozel tura ngai la tha ome ole engponi se hemi chungchang hi kan langai changzel tura ngai phot mai tiang ole heta hianin media lama news pakhat kan han mule anola ngai zol kong siam chungchang khan ron thar thole ta hluai mai hei hi sarkar tram ma sa khan zoram pum ti siam tu borok siam hat tu ani to kha nalzol mi puita khan khotang khan kong te an zo hiala
contractor te kong siam tu in thiar chuak tur te po khan an han ti ani kha buaina kha chuak deuh hata nuaiza ti tongkam lar tak te porun chuana chan kha ani ngaizol kong siam a hian FIR thelu tan om thar le a minister le speaker hlui ming alang tel bokani ole PMGSY hnuaya khozol atanga ngaizol kong siam na sum ti chingpen omnia an soi kai hnoya kong siam tu pi romuan pui zadeng chuan nimin pia khan Mizoram lok eukta first information report FIR thelu tani Assembly Speaker hlui le Minister hlui pulal rin lian sailo baka PWD Department lama in nam hnoi an oma arriat awangin chui sak turin angen FIR a hian kumsang hele som pasari PMGSY hnoya construction and maintenance of Khozol Tungaizol Road Kolin lsang pui tho tura chuak chu a oma power and attorney nena thok an ni thule kong siam na hian thil dik lo le fel lo tam taka om thu tar lanani roman pui zadeng chuan buaina phena thilin thup tam taka om nia tar langin abikin pulal rin lian sailo luangmual former legislative assembly speaker lo ni to nena anin kara po buaina la chin fel lo om meka pulal rin lian sailo nena kan in kar ba ka hemi kong kan khoila ya kan na tho thok muang min ti tu le kan tho chaklau tu PWD department lampo thuk taka anin nam thoina an nei ni in karinga chung te chu chiang taka min chui chu sak turin ka ngen che ni ati kong siam ka hnoya buaina ha om tir lama Khozol police station a FIR thelu thu tar langin piromon pui chuan malakna a hriat zui lo thu le buaina in nam hnoi zong zong te an phu to ka hreman ni ngai theinan mala turin lok eukta chairperson angen ani piromon pui zadeng hian FIR hi lok eukta chairperson pulal mal soman hna thelu ta Talan to ang khan Khozol ngaizol kong siam chungchang a hian ngaizol all NGO le VC coordination committee chuan ni somni pakhat thlani sang le somni pani khan lung oi lo na lo lan tir to in an kho kong siam na thok tu subcontractor chu in la chuak tur ten le contractor ta na ruat ngei emo thok zo thei ngei tur emo ten tho an lo phut to ani kha PMGSY hnoya ngaizol kong siam na hian ZPM party chuan assembly speaker hlui le minister hlui pulal rin lian a sai lewin cheng nuaiza alani nan hria February ni somni pathum sang ni somni pani khan lok eukta complain an thelut to ani lok eukta chuan hriat du anei te PWD engineer in chief nena ziakin azota PWD executive engineer PMGSY in a chang thung ani lok eukta chuan PWDEE PMGSY nena hian hriat bel du an nei te hanzot non le a Chan an don hnuwa preliminary inquiry ti turin thutluk na siama ACB in preliminary inquiry an tia meni sari sang ni somni pali khan lok ayukta preliminary inquiry an theluta hearing na yani hnuwa lok ayukta chuan ACB chui zui turin an da ta ani kha etila hian puke vanal vena chuan sairang rail station atloa sairang rail service hi diesel train la niria electric train ani vat theinan chaktaka ma la turina hrila Tharuk chunga pe man an tum thuan lo hril puke vena chuan rail plan mek na pathum sairang triga hoti sairang tru Kolkata le sairang tru Delhi hi atliam tham thu station official te soipuin sairang chu silchar service hi ni tin om theise adu thu asoya railway official te point o man ti thuan lo hrila Gawati to notice Frontier Railway General Manager soipui tura an lo ngen chu bo zui pui tum thu asoi bokani ole Dunatan chuan khati jana khan han du tok le phot mai te ang kan soita ka tanga kan ho hol zong omani chuan comment lama khan kan tar long vek don nia dam tein kan omanga voin tlai lama khovel thu tharin dona thu thar rambial boina le international news politics le ka inhoite ai thlak le kan tum don nia in zawain mangtha le vek ole